sem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamai mu amanyo sem ubenya osumpa di bro ubenya ubenya ni nyina ubenya sompa tv yabana papini su sompa die ema kefia pa Abo nonsia aha eye SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Anopa nonsia kase ebre na so se yede esomwo. Ekoba Jesse Sempene mo be manadawroma. Ne kase ya waso asene se yemfa mere onate ne yekoso wo man Ghana mu ene yamono ne nyina no eno na ebre aso no. Ekoba Jesse wono to adansi oni ma papa nyina bi ena Leicester Ghana Limited enso bochidom ade ya toothpaste ene ne brush no enso aboaye ama anopai yetime asomwo. Yatena so e wo SOMPA 106.5 FM Accra. Sabre ya SOMPA 93.1 ewa Santimanta Mukumase ono so achikase no abom apeten ewo ho ama obia so enya bi etie Adamfopa Radio ewa Paris France abrochimemu ono so achikase yi ya wo bo peten afei SOMPA 101.1 ewa Takwa 103.3 ewa Takrade 106.1 ewa Tachimai 98.9 wosunyane 90.7 ewa Nkranza ena 101.3 eno ewo Doma FM 100.7 enso achikase Kadeshia Band Radio enso achikase abo apeten ena Fake Kingdom 106.1 enso ewa Mankesima ononso achikase eto apeten Facebook no yo ho SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube no SOMPA FM Live www.sompaonline.com so ensemi dodo na agu a ubetimi akọ na wakọ ekenkan bie anopayin semu a edidi wonto ano na poso bie ene se Oduma se krobo circuit court no akwa asetena wahye abrantia baako a wanya mfinhia no aduonum yensa se onkwada fiase abosome mako bebre na okika bo mu na che se wanya mfinhia besenso ni nyina ne se waye boni kase bi e wa afa ho na kokofo Narcotic Control Commission wamo ama companies mienu license se cannabis wombetimi adua bi Ghana Vaco workers eneka say nature surgery for no one will catch a lance minister. Onyanya for say ontimi emagina simpie ni apaso na de wamo tete efa vaco hono ofa na nuntum so omoboa. Menewo kasa ya Ghana Standards Authority ashe say every October 1 edeko ka bia edebeba Ghana ha no ye behwe ansa na aba. Empanifu wanom ewadom kuma no afem wo raise concerns bi. Wanom say fa wo ho pa efa kwan ye fa so release mining lease edema de shewo memo Nana Dr. Apiaje dankan woso ya odikan wode atoja se na no soafo ka se wode wamo be introduce Chinese ewa Ghana ha yenguma suamu no eye pa o sanse wo China untimi ene wamo nya adwuma wobreko a wonfa wo kasa no enya adwuma na fe yetwam akọ Spain wamo so akasa de afa na no ayi sueta sane wamo migrant fo ya wamo ekroso nsuo ya yachi wonyi sane European Union wamo kasa fa ho no wamo chese no kre wamo ankasa yiye kra en samene bi ka ye ne ho na na no pai enuano panu yesi agya ya de ba besom se na ka ijesi no nsia bremu ekase en panisa kokko bi de ohi ya no ni madekye na so brenu pra no wotie free oni ni ado midin Abena Badu Adepa Kofi Mpamine bra Oduma kuma chiame OBREMPONG-NANA kwaku ampoma Ebusia yada se afei enchire ensam nche mu ankasa ne ni yada mu live wo Facebook ni so yesrew na wa share ho SOMPA 1 Accra
na wa like page no wa share ma foforo so enya bi ahwe ye ko oduma sekrobo amane afi ho ba ne se oduma sekrobo circuit court ko asetena na ensem bia opani a wono watena adwam owura akwasi apiate abedu watena se na wanom ebuobu ho ene se womo ho na opani a upiemo e wo Somenya district police command no am wono oya djuma wo ho ASP na akomia ebe court no amane sada no a eye court no etena se no ene wose my lord ye wo ho na dof sufuo ebe ye complain ma ye se maame bi a wanya finhia aduanan e baako ya wo ye maame ebe ka kire dof sufuo se ne baba yiwa wa wanya finhia no edu emiensa 13 wapie opie ya wama na wanu kire mu se July busumi ni mu ne da na etoso aduonu emiensa 23rd July no ana akwada wanya finhia edumiensa epie frifia na dwunondu wokoi wama na maame na kire se oni ni kunu ni abusua sada no efi ho obi a na obi adabi wo mo hwehwe akwada no Somenya monten so ehwehwe ya na bia ya wo mo tepoti wo Somenya no eyesewa wanu mchirem so wo mo hwehwe ho a wo mo hu naja ade chen ya na ne wo mo nkodo to do a wo mo mbopunum kokoko ye hwehwe ya baba ye epuru ba ko a wo mo kobo mu ase abemu ano etwiniti apie ase wo de tenom so ya suspect o ampara ne nuane ampara wo mo kohwe na kire se akwada 13-year-old lady no wakwa kwasha brantia ne dem ne na da made ache ehwa na maame ne se da bi we die so mu enye ye ena ne wo ma asam no so ekoma Somenya dofsu adwumayekuo no na wanu mu hwehwe mu ano dofsufo ma wo nkrata se mo fa nkwasi ye behu se wani ne ye bibi ana wo mo tena se to ananseso nsuso senso wa ena ade de chen ya yetimi ehu wanu mu kwaya mane ye free adokatafo a wonu hwa akwada no ba so ya ne femfram ya tetene nanta mu nyina asrade ana maamene sin ya na ne amra wo mayim se akwada wanyi mfinsia no dunsia watumi ya ni seidi a na ne mema emra no ani wadi na dofsufuo enaja wonu ma ne posi krata mode koma posi ahwe ya no wo Somenya ema ASP na akomia ekogina court no enim na wonu mo edebobo no a enti no emra wo mo ede ebo ni tiri so ewo amamra constitution ne mo no Criminal Offences Act no 1960 at 29 section 101/2 no ene de bo abrantie ni tiri so say bam Nicholas Ajalolo ya wanya finhia no adueno emiesa court sesabi wadi anyamra sam papa enti ne yede ne akwakwakwatwenim emfinhia palepole enson onkwamene adokunu sini no ofanya adwumadene emfa mo aban no court se wanum enso wa nemom wo mbekwaso ahwe se akwada asabi ye di file no ana ye sese no ya nanya ne peso no wanum ahwa madokotafo ama wo mo aye bibia ma bibia akoyie wanum gusu a wanum ebo amane se uya brantia uya papa panimu na se ade no ntimi fa nchonchen ko a aya na wa manada se de beya onkonkofa sam enfa mre wo ho de free Somenya oguduma se krobo circuit court eba anopai Nicholas Ajalolo efinhia so odi fare akwara wanya efinhia no edumiensa yede na kwotwene mu we I greater than any less than and wakabo mu no odi akoya nyambransam sa ye transam no so na Narcotic Control Commission na kokofo ba bia Major General Maxwell Obubamante woda no ena wono aye adwuma so pa sana nsan nkomo ne ba Ghana ha say ade aye friend say cannabis Jamaica nkontomre no ntampe yen na yabetimi ama obi license na watimi adua bi na no for industrial purpose enye se munua na muntwa na mononom nya no bia na no na wo mo ahwe mudin ama enwumakuo makomako mienu wo mo mutumi krata se ampa wo mo nhyeso ye nyina gu akwan mu kama wo betimi akodua bi na bra wo mo di license ma wo mo nyina wi wo mo ayem bibia wi no na wo mo nyina ehwe mrahye badwam wo mo adoption am ye regulatory and fee framework ni nyina wo ma hwe ama ehwo niema nema nyina wo ma gye atum kama sampa we mu de ne wo so mu ye bia wo mbeye na we ne kura no ensa se THC no a ewo mu no ebro 0.3% na enu 1% kura 0.3% na se nya bro so se kim omokura ye be chi wom ye be gye license de afiri wom nsem
ɛno na ɛbra wɔn ɛde saa tumi no nyinaa ma wɔn wie na Major General Maxwell Bubamante wɔgyina simpie ne apa so na wɔne nsɛntwerɛfoɔ ɛbɔ nkɔmɔ no wɔkyɛ sampa wɔn mu deɛ mu nso mu dua Jamaica nkontombere ntampe wi yɛn no wɔn mu dua bia yɛamo mo kwan so mbetimi adua na emu mo nso wɔka kyerɛ mo munnim na nkrataa yɛ de ama mo yi mo de kɔ komisi komisa asɛm beto mo. We set out forward to ensure that we scrutinize all applications. The first was to submit to my people through an online application. We had a technical representation or a technical review committee from stakeholders from other government agencies who took time to review the applications. Our guys went to the field to go and check to be sure that the land is appropriately situated. You meet all the basic requirements before we recommended to the Minister, Honorable Muntaka, to approve it. And for those who have applied and have been given their licenses, there's also a caveat. You cannot go beyond the acreage that you have been granted. You cannot do other things that you have not been permitted by the commission to do. What it means is that you have to meet the basic requirements. That is why in your package you're going to find the guideline, the LI, and other instructions that will help you regulate. The essence is to create jobs. If you think, on the other hand, you want to abuse the system, that will be most unfortunate, but will come very hard at you. Sir, moya margin, sir, mobile quality system, no idea, guhono. One crata de mam, one who now say mobile de Fufrubia, Commissia dia. And yet, down to my cinema, then you'll be the commentary. Boys Yakona, and Wape, and Wadinity, Equaque Achema. And no, Major General Maxwell, Obuba Mante, now Casaria Yape, and our representatives, sir. Womujinamu, Edema, companies, Ninano. Wamusokas, oh, no, and Comedia, a yapa. Na Pania, Ojina, my name, Ekasa, I am Michael, a Quama Watson, or no, and I am principal technologists, our MJ Adum Limited, or no, Sa company, Wamusia Momu to me, sir, Womunia, Sa Jamaican Contumely, and we nibi, Sanya Baya, Ombetimedia Bois, Ama, medicinal and industrial purpose, Aqua Yepa, one Kasai. So far, we've closed down about roughly 30 facilities. We've closed down about 30 facilities. And these facilities are facilities where they've failed to be compliant with regulation. You visit those facilities, you realize that the practitioner is not on premise. The practitioner has failed to display the license. And the practitioner may... Wedi akafra, nanka ye papa no, wano ankasa nene no kama. Michael, ekuamwa, boaten, wano nene, ena nanka ye ediama ona. Adiano abuba faso afeni enya Michael kwa mabwatene no. MG Adom is in close collaboration with the Center for Plant Medicine Research, which is one of the leading research institutions in Africa, and they're into medicinal plant research. And so we are not just going to cultivate, we are also going to do a lot of research, and at a point in time, some of these products, some of this material will be used for herbal products and to create employment. We Michael kwa mabwatene wana wejina mu Edema MJ Adom Limited. Wano principal technologist. Companies no yamo mutu mikrata se wombetimi adua Jamaican Contumely, Cannabis, and Tampini Bieno. Na mama di abua ama industrial and medicinal purpose. Aya ka tro am say ma womu THC no entra 0.3. 0.3 pepe na say da. Enya trape ni ehun se ade e omadua yi. Eboro so nia nkofo no twetwetu akire ho ni bia. Asembeto wono na one sompaka se ebo nkomo yi wo ensam foforo mu no vocal wanam adwumayefo eneka sei entino we no aye vocal local union wanam chairman aye Ora Samuel Acheman wakasa kire mu se the lance minister mekire so ania wo no hwensase ene obo ade bobra ho sam so nunyafo Emmanuel Amakofibua elembele mra hyebedwani waba ho July 23rd any management no ebeka ye ne sebi intimidations na kire se wo yade bia o pese o fa sebu akwan bi so na obewurawura ensem a asisi wo se wamwanya ne ntie se wo bi epese obeto vako adwuma no na afei wamu kirekire mu a obi eka ne de bebre no wanu mu kire mu se ononyafo Emmanuel Amakofibua se enya de se o tai bibi achi ena se omu pese omu ye bibi nkuntu na se a wo magina simpie ni apaso publicly na announce ye ese wono wamfo ade akwaso ne ho se obi na eba mu ena bi obi behwa ne mfe anase de no wo magina simpie ni apaso na Ghana fo bi ehu no esanse de 23 July no wo ba ho ene management be hia ya okachira management ne se wo munsi local union fo ne kwan na wanu am protest na wanu mu anye sei no
wamu esomu a enye ye kura ekamia ye say wanom yefunum na yebo e wabra wani so eda ho said chairman edemasa local union vakofo na making Owura Samuel Ajiman ede nsam tu dwa no ebini telling the chief executive officer to invoke some company policies. To what does it mean by asking if they don't have company policies that they can use against us going out for media and all those things? So that is intimidation. You are trying to put fear in us to stop what we believe that is right that we are doing to do what we did. Look, VACO is a 24-hour business. You cannot take all the workers out. So we decided that we were going to take some workers and other sister companies. So is that what you want? That they wanted that we will not let the workers work, and then they will say that, oh, we are trying to shut the company down. So we believe that what he's doing is intimidating. He's trying to put fear in us to stop. We will not stop. One munjai ne esanse kukuru no enya ya keke no so enyai sempani so echiremu se yetu yiribi no wante a yetu yiraba entini de akoso e wovako no wanom womo betimi aka e de nonsesi wompo ese de ekoso no de womo kan enya sa akora enete ya Owura Samuel Ajiman ya Vako local union no wano ni pani a wo ye chairman dema wonom wano semtrofo ekasa ya na no pay sompa so yeso ya da ne echedi asomo eno sa no ohwa na untimi a na akọ na kwadwo jesi company limited na so ye na hwe akọbọ nkomo no ne akara nyina ho san se adansie ho ne mapapa no ne ayeton ene ne yetuton ne nyina no ekoba jesi sempre mo be ma na kache ene yekotu no eton mepa cha otie efri ne ayede hye dansie na se ene se yede be kwa akọwie ope baby papa obetimi akọ na wakọ akọ ne nyina akoto bi ne ade aguka mu de akọja ofri yasan kora ma ho akwanche ne afutuo de aka ho a nana kwadwo jesi company limited na ono na okwana so ya obetimi aboa enadoa plywood building wires cement iron rods chancing odi wa to din na fakọ ebi wo ho na ono no esan na basobo ya waje ni nyuma pa wo ye ntino na Central Steel for bo na baso outstanding services in 2023 ma no track kese ten any trailer ba ko se wanye na wonfanye na dwuma no nti wo se wanye na wonfa nhyede dem wano nti wo beto ne ma no a no de agum no de kwa ko free me se onte se ya anom no a wakasa me di koja free na nso de akwahye ne ma ne price no de akwahye mu no ekoba jesi sempremo wonte sa akura eno nti wabo otim so besi dan nkwa de frɛ no wɔ 0204 355 050 0204 355 050 ena 0244 419393 0244 419393 na fe one no abo enkomo Leicester Ghana Limited yebusa anapa se wunchiri wosen anafe no wasode ye ma obra kakra na adrobe na ade twiri wosen no se enye ya street paste dia e de yesan busa ho bio se ye na we kura me yusu yi eye yusu mbisa ana papa no nie epa choko papa ne preko ne betimi abo wosen ho ban e de ama wo no eye ya street paste na ne brush no e ne betimi abo opa baby a wo bia no mesrawo Bowura provision store bi e ben wo shop bi e ben wo kwa so per years odi ade bi a twero ho YAZZ YAZZ ana YAZZ na wabomodin no apebi ato e be boa papa ene pa nko a na maka mfo de ama wo sa no ya toothpaste and a brush choose an opani anwumre yas ye wo total care wo ho ye wo whitening wo ho ene ye wo hair bar ni nyina wo use a e be boa na akoyie pa e de ama wo me pa cho opedodo na watu aton 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 Omanda Roma and Oma Soyasne my edicasi ebrewo my simape and ibota tedebes and miensape ye basisia. TV Emma Aketiapa no kwasem Emma Aketiapa yetwa ensem no eso
Ghana Standards Authority edi atujo kire se efri nyame ya adomu a October ne de di kan pepe ede kɔ no we no propose start date and when the aba say uko to kai edi efri o man Ghana aman bia so edi aba Ghana ha ye bedi kan cry inspection their friend no pre-export verification conformity no one bedi kan aye ansana car no ye be makwan edi aba ye di aba. Deputy Director General in charge of General Services Ghana Standards Authority Samuel Abdullahi Jabanyite wanana wejina simpie ni apaso ene centralfo bon koma wa church nsemu sei ere kire ye. The cost of it will be borne by the exporter, like we said. We have set the parameters as it was indicated on the presentation. Here we have things that we have set, like the safety cage of the vehicle. So that one, no compromise. We will not compromise on that when cars are flooded, when they are bent. These are things that we have set aside. But those things that can be replaced and make it road ready when they come to Ghana, we are allowed that. So the third party inspectors who will be doing this job on our behalf have all this, and they have the capacity. We Deputy Director General in charge of General Services Ghana Standards Authority Samuel Abdullahi Jabanyite wanana wanen central for kasa eno chezo wama yam tra ho ma cars se be car fun bia me tra Ghana ha emfa me ku Ghana ise Ghana yam so ya baso ye prema asori yam tra ho ma brofo no wo mo mfa ha nya bola na car fun bia o ma sa de be gu port no so a na ye co-port kura na ye de aye trotro na ye de aye private car na ye de na mu ha say sa de ne ye mpere kura enti won behwe normal sanitizer system eno ho adwuma na wono eye Mampong Emrashe Bedwani upiemo ewo Mrashe Bedwamu a oye ranking member edema eye committee a wanam no omhyansase no oboade ebobre ho nsam so ewo Mrashe Bedwam onyenyamfo kwaku amprachum sapon wono na ekasei wose ena no yawo ada no empanimfo ekwa asetena ewo Mrashe Bedwam no wanam je mining lease agreement bi etumu a sa lease no wanam ayemu enhwehwemu aye enhyehyeye na eye makomaku insia enti 6 mining lease agreement na ena no ya wada no Mrashe Bedwam wanam agitumu onyenyamfo kwakwan pratwum sei sa ehwa kakra no a wanam agitumu no wo mu wahwehwemu ahu sesebi it doesn't carry water ensuo bi anhye da nyina ho wo hye ensam a wo mo ade ahyehyemu no a sampanimfo ato wanam da mobo na wo ma anya ne mayi a ebe wiase no ene agyae ebe kakra no baba wa fichire no obi ya de lease ya mu obi mining lease no wo tugala ehho ana no ye mining ehho wo baba no na ne asodan bi a ye respect one mo pa ni ye no inside enya asem kotoa enti wonu wahu ene woka sempanimfo anhye na wanum anya emu hyehyemu ni ye afekura no eba ye no bia ya na wase obi esan kura no esan bia ni ho signature bia ni ho ni nyina e kire se emu ye ha enyema wase wanum ade hyehyemu no wanum anya ni ye kura ye wase mpanimfo esanso ehwemu biem ni nsam ni. Parliament cannot compromise the national interest by approving defective mining leases involving Ghana's mineral wealth without the level of scrutiny that the Constitution demands. Members of the minority raised several serious concerns regarding the quality, completeness, and legality of the documents presented to Parliament. It appears the Minerals Commission did a shoddy job and poor diligence in ensuring that the lease documents are in proper conformity with the law and standards operating procedures. There were some cadastral plans that lacked the mandatory signatures of the appropriate regional surveyors. These are not minor technical defects. Some were not even properly signed and or with no names and endorsements. Parliament cannot therefore afford to overlook inconsistencies in documents that define rights over the Republic's mineral resources. Some companies failed to attach their programs of mining operation, depriving Parliament through the Committee of Critical Information. Openi okasa ye Mrashe Bedwani otuma adehia wonom ewo mampa bato mpeso ano eso oya ranking member edema committee ya wonwo Mrashe Bedwamu a wo mohwansase ene oboade bobre ho ensam suo no oya dom kuma no eba ene ode na no atomu se sa 6 mining lease no a wonom agi atuma ekwakoye adwuma ewo eye minerals commissioner so ye no ewo sepanifo hye na yehwemu biom anya saade a na hoi and our former president, Ghana National Chamber of Commerce and Industries, Nana Dr.
apiaje dan kan woso ya wodi kan wode bia to dwa no chese na no owa no nya telephone call no kra na nkrofo bi na airport wo eno mo ka chance na na doctor say aban se ai shintu sha hanshi hantu shi libu shi hantu shi ni nyina ye ba be sua bi Ghana eno se hen for no eno so Chinese language no so oye se be sua Chinese language pa dia oye say wanu say wanu watai kwa China pa na wo ba kwa China na won te China fo ka say just of interpreter no crazy ko ba jewo no nyasem kuma ena niama wo mo ye nyina na say wi ase nyina de o ma na kire China eji say o ko ho na say usua language no a eye ena bio o de fancy ete Ghana hai na say abake wa hai ne atam no de na ko ya bie sompa ba ko ewo yi mumpurugu yoyo ne ya se won ko ho no won ko da no a wo ye de ho be sua mumpurugu yoyo fo kasa. Say we are sitting in China. Now could do I just offer interpreter. Me ma China about 6 to 7 times. Do baby no English no mun to minka. It's offer interpreter, especially when we are serious business. They try to learn the English. By only ko mukuru so yes you enter makasa. It is issue even French no the buy na issue no. Aboa bebre because we any part how do I try mo share 16 countries West Africa say no. They move 5 for and they can English. 11 aka no. Omo nyina aka French. Even the fish in the sea, French no mo ka. O do pa ko fish that can come out because of become French reaction. Language there, baby be out bia no. Say e postu kra ko sire na ho language be sua. Bibia language there, ani bibia nkasa e ya disua there. Obia empa ho. E be su say eye. So on the Germany say, "Uko further studies after e person ko degree anaya. Uko ho e ma sua there kwa 1 year." Uko a utimi sua there say 1 year. Udi sua German kasa. Enti adenti na yen chance free ya. Be kakra. Ye curriculum no, ye the German beshim. Ya de Swahili beshim ya de Djibouti for de beshim na ba bia ya fine se ne be ya Ghana ni tu kwan ko ba bia wanyira na emo ni awafo asa ankomo isu yi na na Dr. Apiajedan kan woso ya wodi kan no one na president edema Ghana National Chamber of Commerce and Industries na enkomo yi woni amane boni ba wa bedu na ebo ya watoma ne ye efira sentiment mu afa ye mfa nsam ne nkopie mu ewo amanone no na watwi ya mumpo ene yede betu anim se nipa be 60,000 ena wo mo namu afri wo mo krom Morocco ede akopie mu ewo Spain wo mo enclave mu ba bia fro se Kuwait wo mo akopie mu ewo ho na wo mo ko ya na ye che wo no ene amanfo bebre akasa ede afa ho ya ebinom ebomodia twa bi krampo dia bo Spain fo se we mu anya de ede nko a na we ba ye Spanish officials no actually say no kure sadie we ya kwaso ipa de wo mpre ama say ewuo kura kwa ya kwaso ewo sa mfefre mu se wo mode kroso sa ensuo no e de abedrum potem wo poten no se si ya ikura no akwa dru edipe makomako aduosia enso 67 e na afa mu ahwere wo nkwa ewo ho sa nkomo ikura ya egbo ikura nam so ama Italy ni ya kan Italy no wo mkwa de wo ma suspend European Union wo mu border free Schengen arrangement a womo aye no womo suspend womo ne idea no Spain de no womo suspend ama me no ka say kra no Prime Minister Giorgia Meloni achese nia ekoso a wode na nia hu bi ne de very shocking papa Finland and Denmark womo support Italy and Czech Republic womo Prime Minister so Andrej Babis one also kra kan say see temporary suspension of Spanish Schengen membership woman suspended na womu nyina na ba European Union no a womu bi ene nam so kra ma European Union interior ministers womu be hia nyame adom a wo chena chi ye no ma hwe we na video conference no ma hwe kwan am be fa so am be ye no eno na Prime Minister wono na owo Spain o Ghana hanke Freddy Peter Sechi Pedro Sanchez wo de atoja no cha say we nzemunu we wo de am double standards na moye no nkrofo afamu abase ye prevent wo no nipa wu 67 ye ka mo gina ho suspend Spanish Schengen visa na mo de mo ntena ho emfa mu mfichiri na de befa mu mfichiri no mo be hunu se Spain fo ya de pa enti am no ka say Spain fo say sa de we say selfish interest and European Union fo no wo mo ye no so mo anya ya wo mdo be tins entesuko ko pa
ɛde akyerɛ Spain for no ɛwɔ saa sɛbi ɛde akyerɛ European Union wɔn members no ɛne saa sɛbi nsɛm hunu no a wɔn te hɔ na wɔn mu di ne nipa nkwa ɛna wɔn de gura to press ɛsan sɛ wɔn akɔ asetena akyerɛ so saa area ha deɛ woyɛ tukɔtena na ɔnya beduru ha nko adeɛ automatically woyɛ Spain ni ɛno nti wɔn nam nsuo mu dware nsuo firi Morocco ɛde ba beduru saa mpɔtam hɔ na sɛ wɔn akye wɔn a na mote hɔ kasa tia wɔn wei yɛ nea Peter Sechi Pedro Sanchez wɔde ne nkurɔfoɔ de free Spain Madrid ɛde aba yɛde ne akyire kama ɛde ama wo ɛkɔ ba gyesi sempere mu bɛma na daworo man wɔsɔ yɛsene ma yɛde kaseɛ ɛbrɛ wo ɛna Leicester Ghana Limited ɛnso bɔɔ ɛkyidɔm ɛma ɛtumi ɛbɛsom wo na ɛnsɛm a ɛdidi wo ntoa no na napɔ bie ɛne sɛ Odumasi Circuit Court we Odumasi Krobo Circuit Court ekwa asetena no Nicholas Ajalolo ya wanya mfinhia no aduonu emiesa court no se won kotwenem mfinhia palopare nso ni nyina ne se wadi file akwada wanya mfinhia no edu emiensa na kokofo ama companies makoma mienu tumi se won betimi adua cannabis Jamaica nkontomire ntampe yan wi na emom nya ne ayehye na emom ne ade babeboa prasta mo awe amam bi kode Anubia, no one catch them says woman nim no one will go overboard as I'm better. Vocal Local Union, one of a chairman or Archman Samuel. Wakasai, Nanisa Nina say, Onya for Imano Amakofibua. Yaw, yes, when your chance of send or body about some swono. 23rd July no baho, Ebesia management no, and someone who are mobile kind. One worker some when ye, or not simply a person be anti. Kane President Edema Ghana National Chamber of Commerce and Industries. Nana Doctor Apiajedan can also Dikai. Was see, says one for see a Chinese language, Ghana ha, Mumia Mona Basso, never boy empire. French and Ekurana da say na China, na ensembia sanso editor on say, Onyonya for Kweku and Prechum Sapon, a ranking member at the committee a one more chance as no body about Brehon so Rashabidrim. Was 6 mining lease beer. Nano yawadano, one with you 2 move hono, woman sign him mobile. Any acquirement on it. Spain for Akacha European Union. One more members Nina said, Sashi show any move, and in Pesamin Kumian 7 or more year, Womunyai, Nenipanqua, and Womoka Wasam Sano. We yet, one more, a troublesome. At the Afro Munipa bears 60,000. At the Afri Morocco, the Ababedu Spainer, Menuka say, Emuba said you see song, Afro Mahura Moncano, and no home como any other brewo. Shannon so, see a transfer was Sompa 106.5 FM, and Cry has said, Sompa 93.1, Ewa Sentimental Mukumasa Sofa Cassie, Adam for Radio to Paris, France Abridge Memo, Woman Sofa Cassie Kama, Abapete, Sompa 101.1, Ewa Takwa, Sompa 103.3, Watakrade, Sompa 106.1, Ewa Tachima, Sompa 98.9, Wilsoniana, Sompa 90.7, One Kranza, and a Sompa 101.3, and no Ewa Doma FM 100.7, Efa Cassie, and a Kingdom. 106.1 FM, Ewa Mankesima, or also Efa Cassie. Abusia Shannon say, Kanesia Band Radio, Efano. Na Ufiemu, Ewa Facebooka, Sompa 106.5 FM Accra, Rich Bit My Stony, Nadaroma. What the to us and the Echo Facebook, YouTube, and so, Sompa FM Live. And after www.sompaonline.com so, and send me your kitchen, Yakanadia Kogua, who bet me a court, now a cooking can be. And then I no pay, Yanuma Jebre, Eberson, one or a me. Oduman kumachiame OBREMPONG-NANA Kwaku Ampuma Minimiaba Abena Badu Adepa Kofi Yamati for Nina Monitia what you